my god. Scraping our wall. Just tiny. Just like a tiny. Hey, magpantao na lang kami. Ew. Who's that and who's that? It's the same? No. Good day! Welcome back to my YouTube channel, Bitokbitok. It's a great afternoon. Hi kids! Hi, I'm writing. Hello, writing. So, para aning nga video, wala lang. Ako lang ipakita sa inyo kung sa kakalat niya akong lugar diri o kailangan na ako ni panghipuson yung si angay puson. So, muna akong place diri sa live. Okay? So, tanan mga Lazada gipamalit. So, malamang China ni. Nakoy nadri akong kuan, suga, nakoy camera, China, butanganan sa camera gyapa. Speaker, nakoy cassette, ana, nay bulb para suga. Ang wire, grabe. Napagid diri mga cellphone. Og napagid ni. Grabe ka kalat. So, ito sa hinloan. So, sa mga pila ka days, nawala akong tea. Asa man yun? Gihimong patunganan sa internet. Wow. Nice. Wow. Grabe pila ka days yung pangita. Asam to among tsaa. Gihimong patunganan sa... Okay, so ang atong video for today is ato ning hinloan ni akong lamisa diri nga hantod wa nay mabilin. Okay, so unsa ina diri na burag basurahan. First, packaging tape. Cellphone ni mami is here. Ang isa ka cellphone Samsung, ako ning cellphone dati iba ko nag iPhone, okay pa naman siya. Relo. Throwaway ka na. Not showing, but oh, here's the GoPro wire. GoPro wire. Para nisa akong i-charge. May mga para sa mixer. Later magamit na ibutang sana diha. Screwdriver dapat nani sa toolbox. Put in the toolbox. Internet wire. Ay LAN wire ni siya. Ang wire sa kuno kay bilin. Ang bilin diri sa ibilin. Kani guba na mga mo ni resulta nga na mamalit bitaw ko yung mga baratuhon nga mga cable, mga taas ang 2Ds. Kanawa siya. Mask. Data cable, medyo gwapo siya. Pagka siya lang ko din. Sakong lens. Pagka bataklog sa mga lens. Kung saan naibutan. Dili na basura. Kung saan naibutan diya. Kaya diya na ako itapok. Sama ni. Sige na kanang power bank. Kani sa kuan man ni. Sa iPhone. Alcohol. Namalit ko og ingani tulo ka buok para sa kanabitang sa microphone og ang nakapalpak ani ayaw mo palit ani kay di gyapon magamit kay dikit ra kayo pag tapok nimo maghuot sa por kani isa diya ang sa pikas huot di maigo no saon lugar oh palpak ni so palpak ni daghang gipalitan ni 1 2
2, 3. Tulo ka buok. Alpak. Kanin siya ni sa kaset ba ni? Sa kaset ni? Ah, sa charger. Ah, sa charger. Okay. Oh, a letter. This is from home. I know this penmanship. From Ella. That's all the ones you Love you. Happy birthday, Daddy. We love you so much. We all love you. Happy birthday. When was that? My daughter's so sweet. Sweet? My daughter's so sweet. No. When? Old photos. Oh, Rusty. Kaya picture si Kuya Baboy. Hey, your music. So loud. Here's Rusty. Birthday boy, you're always smiling. His first birthday, and look at it now. My God, ang buhala. Your first birthday. First birthday. Yeah. He's Look at him. That's him. Tatay still there. Oh. Yeah, Tatay's still there. And Mommy's so thin. Until now, Daddy. Mommy looks so young. Look, oh my God, look at us, Mommy. Very thin. Our old house. And there. He was in Mama's place. Mine and Papa's place. Caveman. There, look at this. Okay. Should I put this? Naku yung mga mic, extra mic. There's another one. Galing. Such a handsome boy. Ew. Who's that and who's that? It's the same? No. Comment below if the same ba. Kana o kana. Who's that? It's look like Kuya Rusty. Si Rusty ni? Yeah. Wait, that's you. Huh? That's you? Nana daw din. Maigo daw din. Are you sure that's you? Smart. Si tanaw sa ko galingon ba? Ugawan ako tuhod eh. Kung makabalik siya, may gusto ko sa iya nga padayon ha. Padayon siya mo pagkakomedyante. Tinood yun no nga daw kong ulo no? Daw kong ulo, gamay glawat daw kong ulo. Yan na, medyo nakaginhawa na. Perfect. Pamangita yung udak ko nga lamisa drio. Nalatara lang among nakuha. Kuha bida ko nga lamisa. Tomorrow. Alright. Ali, Ras, labor. So, nagkikuha naman mong karaang lamisa. Sa mong karaan balay. Kaya mo na li among himuong butanganan sa laptop. Yeah. Mga ga-vlog na ako sa una mo ni siyang alamisa sa una. Welcome to the new home. Okay. The old one. Ang problema ni amo ning i-try og saka sa taas. If it works. The guest room. Try mamuati og masaka sa room. Wait, I need to go in first to be the perspective. Magkastas ko na po.
Oh no, it's scraping. Can we just disassemble this and then assemble it back? Anak ko ba? Kasi ano pin. Igual busy. Ahora le diré. Pero nalang na scrape. Oh my god. Scraping our wall. Ano? Kakapin. Nala. Bali mo, bali. Kapay ka po. Oo. What? Ito. Almost there. Ay, ito. Patimok siya. Babos na doon. Ayan. Hindi na siya. Oh, I remember this. Wait, I did. Oh, so this is so small. Mga dili eh. Oh, yan ang pasakang lang yun. Ella on the light. Oh! Oh, will it flip? Will it flip? Wait. It won't. Mas kaya siya? Can we like disassemble it? Can we disassemble? There's screws. Masukot ang tigilo na ba? Bali, no? Atlas na to, eh. Bali, ang ating TV ito, tubang daw. Bali. Get a good angle. Saka. Oh. Naik nagbali, be. We're all table from. Then, oh there. See? Whoa! Up. Oh, look. Niya para doon. Check the door. There's something behind the door. Okay, go. Yes. Yay! Ayoko sa ta. Oh no! Ako din ha. Push the door more. Mga Maigo yung wala niya para doon. Pero kung wala ng aparador, masibog na siya. Oh, may hibulan ni siya. Adi, push. Adi, ipuna pa mo na space. Push pa ni. There's something behind it. Basta makasulod lang din eh. Ayun yung problema. I remember that. I'm just so excited what it'll be look like. The aircon on with the table, with the laptop, chairs. Oh, long time no see. Then, let's push this. Dish? Let's push this. Go. Mo. Okay, try now. Oh. Oh, how are you gonna? Malapit na konti na. Para doon kinain yung resibo para doon. Matuyo ko siya. Ay, may limana ba mat? Matuyo ko. Subalik isa ta, dapat ang ang. Kani masibo, kani okay naman. Sangit sa sakuan ba? Sangit na? Or di na ito mo? Bugat na kaya no? Isa ding ba? Ding ding. Wah, kaya po. Oh, oh. Earthquake. Buka. Push again. What? Oh yeah. Kasi nang matulaw sa ito kani. Ito yan. Ah, sige.
montage. Come on. Let's take the aircon first. Nakasulod lang yun. Okay na. I don't know why I just feel cold all of a sudden. Ha? Wow. Ako na lang. Ano siya rin? Tanti lang. Sige, sige. Sige, forward. Punta ko itong puntahan. Doesn't fit the room. Just tiny, just like a tiny. Puntahan. Hindi, magpantao na lang kami. Ang gano'n yung deportahan ba yun? That sucks. Yeah. That's fine. Hello, teenager. Not really. Sige ka tayo. So let's try one more way. Alright, so I'll go here straight. Or pwede Nose. Yeah, for the Jesus. Lala. Ah, there. Sulod kami siya. Lara. Yes. Ang problema. Paradot na sa. Sa buka niya paradot. Tayo balik ka paradot. Drink water. Yeah. Yeah! Mission passed. Yes! All we did was supposed to do that. We made it. Oh my gosh. This is so. I can actually flip. Ano may chair? Yes. So this is now the working station. It's a conference room. Our online room. So we're creating a conference room. Why is it so hot? Huh? Because they bring Conference room gid ang dating. Butang tag refrigerator diri, microwave, coffee maker. Tanawagin na kayo, bali lagi mo. Bali mo na. Kaya, mana. Congratulations to my sister-in-law. Mona pa, dungagi pa na yun ah. Dungagi pa na yun ah. Noy! Cool ba? Ang kalingling, ang hiwa niya dili ana gamay. Iya haba autopsy. Kabulong sa taas kayo.